Silakan Pak. Kemudian sebelum saya, ya saya pensyai ejong ini. Dia akan membawa Islam dan Islam. Yang sebahagian kerja Isa Hamad Ali, yang sudah working presiden juga parti, yang sebahagian AI, kajing keren akan membawa. Kemudian sebelum ini Rangba kepenyataan tensong Ibalang kerja Rangba jauh ke entiti Hukrak berjalan lagi lah bro Nyong berlang kum na kumaru Kum ke parti Nyihat ban yang Berine nam tate ke by election Ngilang ke dapat Pak Balai Baik kuat berine ya ke election Ngilang ke jengkit ni ke pekerjaan Ngilang sibun ke siang lut Hak ban pek, bantai, ban penbah, jadi keribi kesong ni. Ibu balik thok ni pi, jing syak dalam jekeren, kebasal sanmut, kerang ba, ya keban ngilamut, ban ya selap baki, ban jeneki, bagi menang, uta kertong, jang ke parti. Kepada yang jekeren ini hanya bon kejengkelan. Yang cempai perhat kawan kecing sawah kawan kecing persno ni kum kinong kemen Sir kanong son jungi nado babilong lebih hati NPP kum Minister Deputy Minister in charge of WD kanong son jungi kalabro hati surat Bariai mulai lebih jing ai di jombi hamtam di surok ande apa non strain ke jombi kalau nang mu kat nang ni isni bagi nang kermanu bagi nang yarab isu ya non strain bagi nang boy di surok adi strong di town di jombi baro ngabrian semua jai doktor DRL lendo online bari kandidat jomba parti ke jombi Asuma tu lagi ada ti kuki pajo asa kana strike jo candidate ujoni. Atni halal harakakot. Laisbon. Ni gon nami. Harai menta. Balai ke papa ngako berpensyaya kemat jomi. Balai menghapkan jauh ni. Barna sungkuman. Bagi dom yalam. Tiba don harian ke coba. Bagi bodoh rahmat di sana, dia ini sembilan kana. Bahkan ini gede, katau ba kalong nioki yang ramai kepa, hakapur kebekas yang dipinggalai yang kanong story. Sistem sitai, nak mau bersompu bersum, malah ada way berkeren, hapo assembly pan persya yang kesorga, man badam session yang baik keren persya. Kata ng keren persya, kata ng tunong kanong story. Kata ng subang ya lagi, kata kanong story. Kado ya gila, jom karoy pa. Kilawang bakay dapat po asambli keren siya. Haba keren makan po ay kasurkar ka, bakit sabi? Kahon mo kamansir mo po. Hanay lang perkhat pa niya kajinunong sa kanong story. Himpay kalati kisengking juni kiba idon kam madu kata-kata. La himpay yaki surak kiba idon kam. Himpay yaka lega jingon kam jaka masran shibun ba idon kam. Hato ma kun mele ujopi nan shuhon man shuang. Pan shubay ne idon kam banyo dapat jimba nan masran. Hanya dakat. Kuplay shibun. Kemudian sebelum saya, dia jadi pensyai tidak sih.